Jotono lamchok so rajahani khupo channel dikhain mokhe dobin jongpring se Mizoram, Assam, Tripura, Manipur, Indian phathar tonai Bangladesh sector tini nang buskango khupokta TV mokhe Kanchanpur sub division ni jotoso nangmoni document SDM office o menema PRTC ke 7 days nokha sasning ST certificate ke 3 days nokha saltham OBC certificate ke 20 days OBC 20 days okay, SC certificate 20 days, merit certificate 20 days, monthly income 2 days. Nukha salnoi, bodai khiye Kanchanpur ne SDM office nchiyo khiye jotoso documents napne ke bosu salka yakhe maya unai nye lugorono siriyak mo borowo srai srai ke. Akatre theka ha chong knalai phigrana tre theka ke bekhen ke chongjo to India manango ba Tripura hathe manang for North East manang for tawo Airtel by Jio ke lugorau pet thaki use kemotha network rauk makmarau pho chung Jio Airtel bet thaki chung use keo bo use kemon mco khna ke nokha salthama July oha bo July nokha salthama nchio khie recharge MB rau jo to rang tre chunai ha boni sing recharge ni sing chunai ha hiye Airtel company by Jio company brang announce ke khlai ri ha boro sawo prepaid ni je nokha 28 days tongo package paid abo pack raw 1 GB de himo abo phono track suye tha boni sing aboding bo bandawa tinio abo company Airtel by Jio company brang borowo srai srai ke joto lugoro si sauye tona ma hinge brang saklaye khnari ha mami hinge skangpho rajang noi tongmama abonor jak tham nongnai hinge borowo brang diglari ha joto se takle joto su recharge kenema neck pack ro phopa aboni sing chupaye thane ha ye brang diglari claim se khaksa ha joto rajahan khupo channel lai tongni rono